Vidi, neko stavi Ducati pored kontejnjera, vjerojatno je ovo teško smeće, zar ne? Čim ga niko neće. Ja imam neki ključ univerzalni za ove Ducati motore. Niko ne želi smeće, ali ja sam tako osoba da obožavam smeće, tako da hajde da vidimo da li će da upali ovaj motor. Da li pali kao što je nekada palio. Ali, suvo kvačilo se čuje. Ljudi, dobrodošli još jedan vlog. Opa. Ćao ljudi, dobrodošli jedan motovlog, znači to je neki moj novi koncept vloginga. Baby, yeah! Kao što ste vidjeli, znači sad imamo kraće vlogove. 10 minuta, ali zato ćete imati češće, što je meni cilj. Pre svega samo da kažem, izvinjam se što me palice bio sam toliko izluđen da se zaboravim. Time rush, bukvalno se borimo sa 10 minuta da stignemo do zemlje kroz ovaj haos. Možete da prođete kroz žuto, jer nisam mogao sigurno da zaustavim moje vozilo, tako da to da znate, morate znate pravilnik o saobraćaju da biste mogli da vozite po propisima i da naravno uzimate rupe u zakonu. Kao što znate, lane splitting je zabranjen, ali s obzirom da nema milicije, on je dozvoljen, zar ne? I jednog je jedan beli Abarth, veliki pozdrav za Aleksandra Spetov Hedza, jer on vozi tako lepo Abarth. Ovo se ništa ne vidi, znači, jedno vidim da je crveno. O majko moja. Ajmo, stavljati. Ok, cenim ja da želiš da iskažeš svoje mišljenje, sve to stoji, ali brate, mi smo motovlogeri, nas to ne treba da dotiče, brate. Mogli bi da napravimo neku sprnju kao fazonu koliko košta tvoja oprema, brate, a? Si za, brate, ako jesi, brate, odgovori ili napiši, brate, na Instagramu, pa da vidimo šta gdje i kako. Ali mislim da gubiš vreme, brate, na gluposti, isto kao sa onim drugim, onaj što, brate, ima onu Yamahu mučanu R1 napaćenu, znači, ne znam, brate, ali ne vredi gubiti živce i svoje moždane ćelije na takve stvari, brate moj rođeni. Znači ovo topola, ove mace me tako nerviraju. Znači, dobro, sve taj period kad uvek se život
motorašu, brate, ako budeš teo, možemo da snimimo koliko košta naš moto outfit. Da ima ko ima najskuplji. Naravno, ja mislim da motoraš bi imao najjeftiniji moto outfit jer je on dobio sve za džabe. Mala šala, ali dobro fora, brate, moram pisati. Ima ovo, sije, dobro. Vidimo da li može? Može. I onda ćemo da idemo ovamo. Ovo je 46. Lepe me mnogo. Samo što ovaj branik je malo ofucan. Nešto nije uredan. Ili nije original ili je baš onako ubijen na stopu. Jao majko moja kako se Ducati čuje, to je nevjerovatno. I ovo kvačilo kako zvoni. Mislim da nema ništa lepše. Već 24 minuta snimamo. Znači, hvala druže, veliko hvala. Tako da ovamo. Tako da ja se nadam da ćemo uspjeti u nekih 10 minuta da stignemo do odredišta, ako ne stignemo, Bože moj. Ali ono, ja se nadam da ćemo stići. Ako ne, malo ćemo da katnemo video tamo i bit ću 10 minuta. I onda kad stignemo odatle, onda znači nastavljamo s te pozicije da snimamo dalje motovlog. Što bi se reklo, ovo je kao jedan time rush. Da vidimo koju ćemo temu da ponovo obradimo. Kao što znate, znači ja imam Instagram, slobodno me zapratite na Instagramu. Znači stavit ću ovdje negdje opis. I sad ću zapravo da odem na Instagram, malo da live-ujem sa vama. To ću isto snimiti preko moje kamerice GoPro. I vamo. Nema nikakva budala da mi sleti. I onda ću tamo da vas pitam za neku temu koju želite da obrađujem. Tamo ću malo da plavimo ovdje na ovako sunčanoj strani Dunava. Neboskom kevu. Ja volim zemlju. Baš volim zemlju. Potom sam trebao da ga terorišem sa ovim šlatom. Bukvalno terorišem. Ja. Ljudi moji. Horor. Horor koliko je motocikl. Gledaju ljudi Ducati, jednostavno previše mali pogledi. Evo, samo da prođemo. Idemo ovamo. Možemo da idemo dole. Samo da uradimo neki photoshooting malo, i da uradimo pravu bleju. Samo da ne odem u vodu, Ovo su prednosti motora, ono što ne možete imati sa kolima. To je to, ovdje ćemo stanemo. Evo je znači destinacija u kojoj smo stigli. Tako da ljudi, ovdje se završava motovlog. Naravno kreće sljedeći. Ja sam da ste uživali i šta da vam kažem, vidimo se do sljedećeg motovloga. Bye bye!